University ya Kemu bwatandite nora wa ngavana wa Meru Kiraitu Murungi nende Jumamosi bakethira bakirurie karoka kurutana antu igi Kimeru untubora bokethia bwetetherio kuria Kimeru wanene ntuku ya Jumamosi intukira bawita na mwambo yoshomba Kimeru Institute. Itawa Susan Nyaga Nzuruni inkobuthokia bwinthe Jumamosi boye twambirie Kimeru Institute aga Kemu Towers Nairobi tauni tukambiria thaa 5 na gukethirwa kwina mantu maingi na mega megie untuire bwa Meru gukaigwa kwina ucuru bwokia no kwithirwa kinyana nkima ya mwere ikwa matuma bionthe nchoni tukenere Kimeru getu. Unibita wa Dr. Susan Kayuju Laimaro ini principal Nairobi campus na kukethirwa kwina launch ya Kimeru Institute. Kenya Methodist University ni watanirite na Honorable Mheshimiwa Kiraitu Murungi, our former governor, tuambiriria the Kimeru Institute kenda turitana na beto Gen Zs na migongo yothe Kimeru kimurio na kinya batu twi culture na twamenya Kimeru tukomba kwa united itukwenda kuthomithia antu Kimeru na mutandao digital learning nikenda mwana ali njeo akathoma Kimeru na njira ya internet itonete migambo ingi kithomithio na twene university na technology tukoma gukinyira ntore ne ko na rori mwana okwa kathoma Kimeru na nya ari na ndakaigo ikogorwa kaikagora na Meru nimwe munjeruo gole na Meru na kwenda kumenya Kimeru kana mwariro guri aumete kwa baruya kana kwa Masai na kwenda kumenya aketha yantu wawa yantureni kwa ukinyabo tukathomia Kimeru na njira ya mtandao kwa kiuni wangu yo mweru ni wangu yuna gitomi sana kile mugongo yetu na ikogoromba bwinde butu watembaro kiatho kiatu na kyo Jumamosi tariki 14 kiatho ikinene sana gitongeretwe ni vice chancellor wa Kemu Reverend Professor Bishop John Kobia no mugeni wetu giteo ntukweu na university yonde ya Kemu ikithorea yoyo ko wata mbaru na tongere bange ba Meru ikiatho tukona ikitho iki ni muno kina ntukuruke 500 kwa itukogoromba raba kedwa batena mantu ya mingi muno ntukweu nibeje ni kiatho iki tore amwe tuine tore amwe tukungire Kimeru.